Nshuti kunzi, iyi ni movie recap kuri filime yitwa Quarantine igice cya kabiri. Dutangiye ku kibuga cy'indege i Los Angeles, abakora mu ndege Jen na Paula bari kwitegura urundi rugendo rwabo rukurikira. Captain w'indege Forrest na pilot w'umwungirije Wills bari kuganira n'aba bakobwa babiri Jen na Paula batunguwe n'uko uwo munsi indege yabo itarimo abagenzi benshi nk'uko bisanzwe bigenda. Hanyuma tubona Captain w'umwungirije Wills afata imiti bitewe n'uko yumva atameze neza. Twongera kubona mu ndege barimo baratambuka bahura n'abagenzi. George ni umwe mu bagenzi umutini ukunda kugenda wenyine mu ndege kandi ntakunda umuntu umwitaho cyane. Twongera kubona uwitwa Beth ari kumwe n'umugabo we bita Dr. Kingston, ariko uwo mugabo akaba afite ikibazo cy'ubumuga, kutanyeganyega no kutavuga rwaye paralysis. Twongera kubona Nayo ndetse na Susan n'abandi bantu bari mu ndege benda kwibaruka umwana wabo kandi barahanagura imyanya yabo mbere yo kwicara kubera ko ntabwo bizeye ko hasa neza agatinya udukoko. Twongera kubona nanone uwitwa Vost ndetse na Nika ni abanyamahanga bishimye gusa ntibazi kuvuga neza icyongereza. Twongera kubona uwitwa Henry yazanye agasanduku karimo imbeba cyangwa se inyegesi, maze igihe Ralph agerageza kumufasha kukamubikira iyo nyegesi cyangwa se iyo mbeba ibiramurumika. Ako gasanduku birangira kanze no kujya aho babika imizigo mu ndege. Hanyuma ukora mu ndege agerageza kubwira Henry kujyana ku gasanduku ngo akabike ariko aranga. Twongera kuba businessman akomeza yitsamura nawe ameze nk'ufite uburwayi bwa Wills wundi wungirije pilot. Noneho tubona indege yagurutse. Jen aributsa Nayo kuva kuri phone maze igihe yangaga Henry nawe aramuhatiriza. Abo bombi bararakaranya nuko Jen abasubiza kwicara mu myanya yabo babwira ko baramutse bakomeje mu makimbirane bashobora no gufunga igihe indege yabo iparitse. Nyuma y'akanya gato tubona Henry ari kureba amakuru amenya ko ikigo gishinzwe ibyorezo hari inyubako cyasuye mu mujyi kandi ikaba yashyizwe no mu kato. Hagati aho Ralph arumva atameze neza aho undi wari we n'aka gasimba maze asaba amazi kandi aritegereza aho ka gasimba kamurumye ku gikumwe cye, maze Jen umwitegereje abona yicaye mu buryo budasanzwe, maze mu gihe amwegereye ngo arebe ikibazo Ralph ahita amurukaho ahantu hose maze atangira kuvuga na ifuro mu kanwa avuga ko ashaka ko indege yahagarara akavamo. Abakora mu ndege bagerageza kumukaruma no kumwitaho maze tubona ipusi irimo iracaracara hafi aho ngaho ibirigasi bya birutsi. Hagati aho Jen aba abasize aho ngaho agiye kwihanagura bya birutsi bamutayeho. Ako kanya Ralph ahita ahaguruka yirukanka yerekeza muri koridoro maze asunika Jen n'imbaraga nyinshi, atangira gukomanga ku rugi rw'abapilote abasaba guhagarika indege, maze Wills ahita aza afunga urugi cyane mu gihe mugenzi we Forrest yari ari guhamagara ku kibuga cy'indege ababwira ikibazo bahuye nacyo, maze Henry agerageza guhagarika Ralph ariko yari yagize izindi mbaraga maze nawe aramusunika. Ako kanya Preston, George, Paula na Sheila bahita baza gufasha Henry bazirika Ralph. Nyuma yaho rero Sheila atangira kureba niba nta waba wagize ikibazo. Jen we ubwabo bwari bwamwishe abwira Paula uburyo yumva yananiwe kwitwara neza. Ako kanya pilot ababwiye abagenzi ko yahawe uburenganzira bwo guparika rero ko abantu bose bakwiriye kwicara mu myanya yabo bakikomeza kugira ngo indege nimanuka bataza kugira ikibazo. Maze ubwo indege yari kumanuka iranyeganyega cyane, abakora mu ndege babwira abantu bose gushyira imitwe yabo hasi, maze muri ako kanya Ralph umubure ukomeza kwicundacunda kuko we ntabwo yari yicaye, ari nako akubita umutwe we ku gikuta, maze Jen na Paula bagerageza kumuhagurutsa ngo bamwicaze. Ako kanya igihe Paula agerageza kumwambika umukandara Ralph aba arakangutse amaso yatukuye cyane, ahita abuma Paula izuru aramukomeretsa cyane, maze Ralph ahita amera nk'umusazi. Abagenzi bongera kwiteranya baramusunika bamujyana mu bwiherero abari bamufungiranira. Indege bwa nyuma na nyuma biraparitse. Sheila azana agasanduku k'ubutabazi bw'ibanze mu kuvura Paula kugira ngo adakomeza kuvijana cyane akaba yata n'ubwenge. Ubwo kandi pilot nawe yari yatangiye kujagarazwa no kumva ko ku kibuga cy'indege bamubwiye ko agomba kuba ategerejeho gatoya kandi nyamara bari bazi ko hari ikibazo yahuye nacyo mu ndege, maze ahita afata umwanzuro wo kurenga kuri ayo mabwiriza aparika aho atabwiwe. Ako kanya ushinzwe imizigo bita Eddie abona indege ije maze ahita afungura urugi, maze ubwo Forrest na Wills bafunga urugi rw'ubwiherero mu gihe abandi bagenzi bari bari gusohoka uretse Beth na Kingston kubera ko nk'uko tubizi Kingston ntabasha kugenda cyangwa kuvuga. Maze ubwo Eddie ayobora iyo groupe aho basohokera ariko asanga umuryango urafunze kandi nta muntu wari uri kumusubiza ku cyombo, ariko nta mahitamo yandi bari bafite uretse gukurikira Eddie aho abakozi bakora ku kibuga cy'indege banyura bagira ngo binjire, maze banyura kuri escalier. Hanyuma Eddie agera ku wundi muryango nyamara atungurwa no gusanga zose zifunze kandi bidasanzwe, maze ubwo Eddie ajya kugenzura agasanduku k'umuriro asanga babafungiye umuriro ndetse n'ibindi bintu byose
yose, nyamara ariko asanga kamera zo ziri gukora, bivuze ngo hari abantu bari kubareba ibyo bari barimo byose. Ako kanya ubwo abagenzi bahita batangira gutongana bibaza n'iki bakora gikwiriye, maze ako kanya babaguye n'ijwi ry'impuruza, barebye mu idirishya babona imodoka za ambulance na polisi hanze, maze bumva ijwi ribabwira ko babahaye akato kandi ko bagomba gutegereza kugeza igihe ubufasha buziye. Maze ubwo abagenzi batangira guhamagara imiryango yabo bababwira ibyago bagize, maze abagenzi batangira gusakuriza Jenny kuko teganya ko ariwe wakaba yafata imyanzuro, kandi ubwo Jenny ntabwo ari wa muntu uzi kwirwanaho, ariko Shira ahita aza arabamukiza barekera kumutonganya, kandi ababwira ko afite agasanduku k'ubuvuzi bw'ibanze kandi ko bashobora gufasha Paula kumara andi masaha make akimeze neza, maze abwira Eddie hamwe n'abandi bagenzi bakeya kumuherekeza bakajya kureba ka gakapu karimo imiti, maze ako kanya umuriro uba uragiye. Eddie akoresha itoroshi yiwe, ubwo basubira mu ndege basanga Forrest na Wills bagiye. Jenny akingura ubwiherero maze aterwa ubwoba no gusanga amaraso ahantu hose kandi na Rafi abizi ko ari bari bamusize ntawurimo. Preston agiye gutora laptop ye aba akubitanye na Kingston wari wicaye wenyine, umugore we nawe wari uhari, maze igihe abandi bari kwibaza ibyaba byabaye, Kingston akoresha amaso ye abereka n'imigozi bari bazirikishije wa mugabo Rafi, abereka ko yayiciye. Maze ubwo Eddie abanyuze mu cyumba cy'abapiloti kugira ngo agere aho babika imizigo, maze babonye ka gasanduku k'imiti bari baje kureba, kandi ubwo nayo aba akuyemo imbunda, maze Eddie ako kanya aba abonye imbeba, ubwoba buramwica, arasakuza ayitera imigeri ati imbeba, ariko Henry atekereza ko ari imwe muri twa dusimba twe yorora, kubera ko yari yasanze aho adushyira hafungutse. Igihe Jenny yavaga aho bashyira igikapu aba abonye laptop ya Preston yuzuyeho amaraso. Hagati aho muri korodoro hirya tubona Pilot Wills agenda akambakamba hasi yuzuye amaraso, ubwo ako kanya Forrest umajije kwandura abaturutse inyuma ya Jenny abatangira kumwataka, abandi baba baraje baza kumutabara, ariko ibipfunsi ntibyagira icyo bimara, maze ubwo nayo aramurasa, maze amwe mu maraso ya Forrest amutarukira mu maso. Bahita basubira hejuru mu ndege, ariko basanga Kingston yakuwe mu gatebe ke k'ubumuga yari yicayemo, banasanga Preston yaguye igihumure kandi yarumwe mu mugongo. Jenny aba abonye Bev ataka asaba ubufasha, maze ako kanya nawe aba arahindutse atangira kubataka, ubwo kubw'amahirwe ariruka aramusiga asaba ko bafunga urugi, maze bahita basubira hanze basanga abandi, kandi ubwo Shira akora uko ashoboye kose kugira ngo yite kuri Paula, maze ubwo Suzanne atangira guhamagara mu maso Hanayo kandi mutwe ko bakundana baranasomana, kandi ubwo ari nako Henry na Eddie bashyira ibintu ku rugi kugira ngo bakingirane Bev, maze Jenny ubwo yari ari kwitegereza abona ibitonyanga by'amaraso, atangira kwibaza aho byaba byavuye, ahita ababwira mu ijwi riranguruye cyane ko kapiteni yapfuye, ko ubu ari we uyoboye. Shira atangira kubabwira ko iriya ndwara yateye ari indwara itazwi, maze ubwo Jenny ahita yibuka ibya ya nyubako yari yashyizwe mu kato mu makuru. Hagati aho Kingston aba abonye imbeba hafi aho kandi yari yatukuye amaso, ariko ikibazo ntashobora kuvuga bitewe n'ikibazo cye, ubwo iba imusimbukiye ku mutwe iramuruma mbere y'uko George ayimukuraho, barayifashe bayishyira mu gatebo, maze Shira aza kumwitaho, bemeranya ko Kingston na Paula babafungiranira ahantu mu gihe baba nabo bahindutse bataza guteza ibibazo, maze Eddie yambara amagare abona guterura yambeba, ariko arebye abona hari akantu k'akarango kayiriho, bivuze ngo yari yaturutse muri gereza, maze George abavuze ko Henry ari we wayizanye kandi ko yabeshye ko ari iye, maze igihe Henry akibihakana Jenny amujyana ku ruhande kumubaza neza ukuri, ariko amuhakanira amubwira ko atigeze abikora, avuga ko atari we wayizanye, ko ahubwo iyo mbeba ishobora kuba ari we muri laboratwari ikaba yaracitse abasekirite nyine ikabageraho. Ako kanya igihe bagihoberana Rafi aba aratungutse asimbukira Jenny, abandi baba bumvise urusaku maze birukanka bajya gutabara. Ako kanya Eddie aba yakiriye ubutumwa ko CDC ikigo gishinzwe ibyorezo cyahageze, maze ubwo abagenzi baba bagiye ku rugi, ariko abapolisi bane barinjira aho kubareka ngo bo basohoke, maze bafata yambeba n'imbunda ya nayo, maze baragenda baha Paula na Kingston inshinge, ariko abagenzi batangira kubasaba ibisobanuro, ariko abapolisi bavuga ko bari gukurikiza ibyo bategetswe, kandi basaba n'abandi bakemera nabo bakabatera inshinge, ariko bagira gushidikanya. Gusa Louise we aritanga bwa mbere kugira ngo ahabwe urukingo, ariko mbere y'uko barumuha ya pusi ye iba iramurumye ku ijosi, iba irirutse, abapolisi bagerageza kwirasa ariko biba byose. Ako kanya Kingston aba arahingutse ahita aruma umupolisi wa mbere, abandi bapolisi baramurasa, maze bagerageje guhungisha mugenzi wabo basanga urugi rurafunze, bararurasa barasohoka.
Bageze hanze b'abagenzi babumvisha urusaku rw'amasasu, kumbi nibo ofisiye bari barashwe, baba barapfuye uretse umwe wari warashwe mu kaguru gusa. Ako kanya b'abagenzi bahita bamwinjiza mu nzu maze barafunga. Ako kanya bahita bumva gutontoma kw'abantu bafashwe n'icyorezo, bose bahita birukira muri kontineri. Suzana ubwo abarahageze igihe yabonaga nawe yatangiye kuzana urufuzi mu kanwa. Ubwo abandi baramukura bagerageza kumubwira ko sheri we nawe yanduye. Nyuma yo gufunga kontineri, Shira atangira kubereka ko buri gishinge gifite ibara ritandukanye, bivuze ko buri wese ari gufata umuti utandukanye n'undi, atari ko gahunda yari imeze nk'uko bari bababwiye. Henry aba akuyemo imbunda maze atangiye kubaza wa mupolisi ukuri yaba azi ku byo babateraga mbere. Ubwo abahashuriye ko atari muri CDC, ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ibyorezo, ahubwo ko akorana n'icyo bita CBDT, umutwe w'iterabwoba binyuze mu byorezo. Umutwe ukaba ukora ku mabwiriza ya Homeland Security. Anabishurira ko imwe muri uniti yabo ariyo yagiye kuri ya nyubako yindi yari yashyizwe mu kato i Los Angeles mu masaha ashize, gusa ngo nta muntu n'umwe wagarutse. Abwira ko bagerageje gutera abantu virusi bagira ngo umuntu uza kurokoka ari we bashobora kuza gukoramo urukingo, bivuze ko n'aba bandi bari baje kubageragerezaho urukingo. Maze uwo mupolisi aba yatse imbunda arirasa. Nika yari yavunitse mu gihe Eddie we yari kubuvumo gucamo amazi bashobora gucamo abaza bagasohoka ku kibuga n'indege, bivuze ngo bari kuwusohokeramo igihe baba babubonye. Ariko ako kanya Pilot Willis aba aturutse hejuru mu idirishya rya kontineri maze akurura akaboko ka Eddie, maze ubwo Henry agerageza kumurasa ariko asanga nta masasu agifitemo. Maze Eddie abwira George gukanda buto iterura kontineri, maze ubwo iragenda ihwanya Willis n'urukuta. Nyuma yaho basohoka muri ya kontineri, maze ubwo Eddie abibora aho hantu, ariko Jenny arebye abona Henry ntabwo bakiri kumwe. Maze Nika asubira inyuma, maze ikintu kiba kiramukuriye kimuvana mu bandi. Abandi nabo batangiye kurira amasikariye vana bwangu. Kumbi mu ibanga Henry yasigaye ari gusaka igikapu ngo arebe ko yabona indi mbunda. Ubwo mu gihe abandi bari kwiruka, Jenny abonye Paula nawe wari wahindutse. Nta kindi yari afite gukora uretse kwemera ko inshuti ye magara ubwo yari yagiye, maze ubwo ahita amusunika n'imbaraga nyinshi amujugunya hasi aramwica. Maze ubwo ya gurupe iba igeze muri office aho babonye igishushanyo mbonera cyo gusohokeramo, aho cyaberekaga ya nzira icamo amazi. Hagati aho George ahishura ko yibye igikapu cya Henry kirimo inyandiko z'ibanga zigaragaza ubushakashatsi bwa laboratoire. Ako kanya nawe na Susan baba barababonye, maze ubwo batangira kubataka nabo. Maze Henry aba arahagurutse arabaza. Ako kanya Eddie aba abonye ko Henry nawe yari yarumye, maze George akoresha amahirwe agerageza gufungura ka box babonye agapfunyika k'imiti n'inshinge. Maze ubwo Henry aba yemeye ko yazanye agasanduku karimo imbere, batangira gusobanura uruhare rwe afite muri ya nkuru ya wa mupolisi yababwira. Abwira ko umugambi wabo ari ukumaraho abantu ku isi, ko ngo abantu bakomeza kugwira nyamara nta kindi bamaze uretse akarengane n'urugomo bya buri munsi. Maze Henry agerageza gutera ubwoba Jenny, amubwira ko niba George atamuhaye umuti w'icyorezo ari buze kubarasa. Maze ubwo Eddie aba aramusunitse kugira ngo amuhagarike, ariko aba aramurashe. Eddie aba arapfuye. Abandi bose bashya ubwoba bamuha imiti yashakaga, maze ayivanga n'amaraso ye yo mu gikomere cye, maze yitera igishinge mu maso. Hagati aho abatangiye kubasobanura ko muri gurupe yabo bafitemo abandi bantu babakurikira muri organization zabo, kandi ari uko yabashije kunyuza imbeba ku basekirite ntihagira umubuza. Maze ubwo Henry abatangiye kwitegura kubasiga aho, kandi aba ashatse gufata George nk'imboro. Jenny ubwo abagerageje kumuhagarika, ariko abamukubise hasi ahungana na wa mwana aramushimuta, atwara n'igishushanyo cy'inyubako. Jenny arumva ari kuzungera, maze Shira abanza gusohoka bwa mbere. Umunota ushize Jenny nawe arasohoka, maze ababonye Preston kandi nawe yari yahindutse, maze ubwo atangira kumwirukaho. Jenny aba aramushose amwikuraho, maze abamutaye mu mashini yamushwanyaguza. Hanyuma yaho akomeza gushakashaka George, agerageza gushakira mu yindi nzira, kandi ubwo aba abonye Nina nawe wahindutse. Hafi aho akinjira mu kindi cyumba asitara kuri Shira wari ufite rinete zipima ubushyuhe. Akishyize kuri Jenny ababonye ko nawe yari yariwe, atangira gusaba Jenny gukurikira George mu gihe agerageza kumushakira umwanya. Shira aba asubiye inyuma mu cyumba rusange, maze avuga n'ijwi rirenga kugira ngo arangaze abantu bari baba baramwisha. Maze ubwo Jenny ababonye umwobo mu rukuta aho Henry yafunguye akurikire umuyoboro w'ubuvumo, maze igihe agerageje kwinjiramo Louise aba aramukuruye, akoresha imbaraga nyinshi aba aramusunitse amutura hasi. Maze Jenny abanyuze hagati y'inkuta agenda abona ibitonyanga by'amaraso ko yari yambaye ya marinete, maze ugatangira kugira ubwoba igihe yabonaga imbeba, gusa asanga ni imbeba zisanzwe si izo muri laboratoire. Akomeza kugenda akurikira ibitonyanga by'amaraso, maze Jenny ababonye igishushanyo cy'inyubako hamwe n'ishati ya Henry hafi y'urwego rujya mu buvumo. Aba arebye hasi abona George amubwira ko urukingo rudakora, kandi ko Henry nawe n'ubwo yarwiteye yahindutse. No kwirengagiza ibyo George amubwiye aba aramanutse, nabwo atangira kubona amaraso ari kugwa kuri rinete ze. Ako kanya Henry aba arahingutse atangira kumwataka, atuma ata za rinete ze. George nawe yambara za rinete, maze afata ya mbunda arasa Henry, aba aramubohotse. Ubwo Jenny asubizamo za
supanete, maze ako kanya ibishashi byinshi by'umuriro biba bitangiye kubagwaho. Bivuze ko gurupe yari iri hejuru hanze yari yatangiye gutwika bwa buvumo, ariko Jenny aba abonye ahantu ho kunyura maze akuraho ikintu gifunzeho, ariko George we yari afite ubwoba bwo kwinjiramo, maze Jenny amuha ya marinete amubwira kubanzamo kuba aribwo yaba atekanye. Bakomeza kumva ibiturika, maze ubwo bombi barihuta ko bashoboye, ariko Jenny atangira kumva ananiwe maze amenya ko nawe yari yanduye. George arahindukira abona Jenny yatangiye kurukana, ariko yanga kumusiga. Jenny yemera kumukurikira kubw'umutekano we. Na nyuma babonye aho basohokera, gusa nyine yari yafungishijwe amaferabeto, ariko George abasha kunyuramo kuko yari mutoya, maze ubwo ahindukiye abona Jenny nawe ashaka kumurya kuko yari amajije guhinduka, ariko kubera ko yari munini ntiyabasha kunyuramo, maze George akuramo ijaketi arayimusigira aramucika. Kubw'amahirwe George abasha gucika ku kibuga cy'indege. Hanyuma rero mu kanya gatoya tubona ya pusi ya Louise nayo iracika iba yerekeje mu mujyi.